Nar. Aku Goiba. Aro yade achi last service de. Isorlaha. Pajagan ke manjun ahegana se obilikan. So ke deshi kushi wa edu ekta dikhai koi tiase. Firstly, ami topic ten ja kide. Ami kiba ekta kobole monase ami yade Reverend Nova, Pastor, Diaper, full-time staff kan, aru yade tikon, aru alak kiba mandi full-time staff kan, avani khalaka cooperation, avani khalaka unity, dikhigena bishi kushi ba itu ekta chanai diasa. Second day, yade prayer warrior ministry. Dakambra sponsor hoigana atma laga khang phare loigana achi to revival to sponsor hosh Christian to sa manu hole to ekta bi khara hobo ekta bi khara hobo aro ama khan pray to do sponsor kurside ble bishi manu to gabi ko bina thaki bole hole bi जब कोई जाए तो भी the spirit of humility, the spirit of silence itu dikhabai Amerika ke bishi kusiwa itu janai biasa. Mr. Isaac aro dialogue of family, especially dialogue of Sab, amakan ke India kena kiba ani kena khilai pe. Aro amakan ami itu jun kinaga amakan kinaga phat khai tai itu isi serious korigina amakan ditong kora korne Mr. Isaac aro dialogue memsap aro dialogue khorde thaka wali khan ase aro Isaac laga amabi ase taikal laga family de bisi thanks dia itu janai dia ase yede aro Mr. Chengbai, abang game director, bang Chembra aigna aru sob itu kan hisap turigna itu revival game tu khatam tak, tai loi ania koni, tai kami bisi thanks dia itu janai dia sejale bang Chem isap kan kami, ami lokat bisa Chengi tu Chembra. Salam koi sede ble dupe koi dile khushogo yede music play korakan drum set de boa aro guitar alak pachakan abeni kan dikhigena bishi inspire hoise aro admire me hoise aro itu same idea to home churches to be applied koribo ble itu bi ekta janai dese special kana kan Iman Phom kana, amar Phom Konyak kando, iman Phom kana kado naina ki babjol bi achi yete ahegena, amar kami iman Phom kana ka, itu berbishi kushi basi, aro amar kan itu kana dante, staff nutrition de. Ki ase itu sabte tek kana ka itu honi kena ami itu aro bishi kushi basa itu aro yade kiman jama kurina ase abeni kan ate kushi kena jam kuri kena dance kuri kena aro nijo hat mare kena itu revival camp tu ekdam sundur bra loi kena khatam bhale loi ania karne yede kiman chun Biswasi manukan ahegan ase. Abeni khalo pe Ishwar naam te bishi thanks des. Ami tujun kali chai jago. Olabi ki Ishwar laga kotha honi baise edu to abeni khalo thakibo. Aro Ishwar atma to abeni khalo thakibo. Edu bane hitu hope hedo akha brahe makan. Biswasi manu Sorbot lopong jatah, amakan bisas de ini katakan korigena thakibul korigena
Amin itu salam kota nasional itu channel biasa. Ekbar karo berapa deh? Amin prasana karo. Our loving Heavenly Father, we exalt your holy name because you are worthy to receive all glory and honor. How majestic is your holy name. We praise your name because you are worthy to receive our praises and our worship. Lord, we know that this great revival camp is coming to an end. And we have to hear your word. The last sermon now. As we together meditate upon your word. As we look upon you to learn from you. We pray that you will use each and every one of us. Open our hearts, open our eyes to see your wonderful works. We pray in Jesus' precious name. Amen. Good. Ami aji salvation nabakan ke Satan berap kita diktardi. Itu kotabi kosher. Salvation pailebi, paigena, dunia te thaka homoide. Salvation pailebi, itu salvation laga helicopter te boigena ne thake de. We don't fly in the salvation helicopter, and there is no salvation helicopter. Always we have to amakan stop. Salvation na pa manukan cha bazar de jabo, edukan cha office de jabo, taiga logo de business de bi perabo, pass logo be eki boigna jabo, friend de be nega boibo, flight de be nega boibo. Therefore, salvation helicopter de boigna de bera. Always dunia manu logo de thake ulase. Aniga thaga homoide amagan ke bishi tiktari ahaija discouragement bi bishi ahaija abani salvation paigana thagile bi khusha uthi bole bi ahaija kanti bole bi ahaija bimar bi ahaija toka poisa laga tok bi ahaija ki problem so ahaija edu karone we don't have salvation helicopter to fly in the sky and enjoy awesome. Helicopter to boigna ubode akas ne jagna perai ne thake. It was ekta family de tinta group thi thake. Salvation na babe thake. Same family ekta group. Ekta family. Aro chene dine salvation paigna thaga etu thage aro kono bado salvation assurance paigana etu yini bo apong tawyang bo kada yini bo mong de ong bo kada etu tinda pro thago de same family olebe ekitu no hobo be ban olebe in many cases it doesn't happen. It can happen, but it doesn't happen. Itu karena amakan tu hodai itu muntuk, kenika hobona, ayo muntuk tu thagi jadi. Anika thaga danda makan many times we miss the feeling of God's presence in our life. Ayah, isono amigen nasagana charger lagi. Ami laga tukte time nisai lagi. Itu the presence of God, the presence of the Holy Spirit itu tu harai jawan sinabi muntuk pai jadi. Salvation pai lebi ini kali salvation ni bab
মানুহ খানটো এনেকুৱা থাকি যায় আৰু many times ঈশ্বৰৰ পৰা কি কৰি দিবলৈ মন সেইটো নকৰি মিছ হৈ যায় মানুহখন কেলে মানে দুনিয়াতে মাংস খন থাকাৰ কাৰণে এইটো থাকি যায় কেতিয়াবাতো salvation পাইগনা থাকিলেবি দুনিয়া লগা কথা দুনিয়া লগা কাম দুনিয়া লগা কি ডিমাণ্ড আছে তাতে অলপ মনটো বেছি যায় হলেবি ঈশ্বৰ লগা ফালেতো অলপ কমতে নাহাৰায় হাৰাটো নাহাৰা হলেবি balance লৈ কিনা এনেকুৱা থাকি যায় এইটো কাৰণে কেতিয়াবাতো intentionally or not intentionally কেতিয়াবাতো temptation বি আহে যায় আৰু এইটো লগত যুঁজিবলৈ ওলাই যায় দেই আৰু salvation পাইলেবি temptation বি কি দিব No one can say that I cannot fall into temptation. No? Prokyate ame kitiabe negiribo itu noide. Kiribo. Holebe tate pra pasikra chai jobole pavitra anmabra aveniga rasta aveniga. Bible te asuro itu. Noare naparia lagatu na aibo. Paria laga aibo koi kena asuro Bible te na. Bible te salvation pa khal logode temptation na aibo bole kotte bi likhina na de. It is not written mentioned in the Bible. Holebe aibo. Holebe paribo nisina aibo. Aro itu tu ekdin tu chiti jo. Na? It was. Aro salvation paigena. Isor laga gift. Kishim paigena thagilebe. Kono ba manu to itu use nukuri grabe rakhi thake de. Na? Their gifts are kept unused. Nutulai grabe rakhibo pare. Na? Preach te haligna. Usado nubusibi holabi preach te haligna rakhe. Use nukuri. Aro use nukure, halabi abani to isoge almage ola mon biawa targe bonam tibo. Abige kile nujolai na, abani nijo use nukure kitna rakhe kina. Isobra almabra abige kile nujolai na, mondi tupi ahaja. Itu bani salvation, pailebi kisem. I jade. Aro abani salvation pada itu iman koshi. Amma harai chua lagado iman mon pikai. Oleh asti thagina soul winning is absent. Itu tu aro na thaga ni sinabi ho jao. Mano ka norok te chaya se kole abani salvation paigna thagilebe. Itu tu mano laga niyom ase, dunia laga niyom ase. Ani kana, eko seriousness na. Ani kana ho jai do. No kobole na bare. Itu. Aro devotional life is neglected. Isor laga Bible puri kana. Yete meditate kori kana. Yete ki koya se. Ameke kini ka thaki bole koya se. Isopra amike kin mame. Hedu to devotional life to khodam ho jay. Naga mano khan pradhana to bishi kore. Hedu pradhana kora to ekta hisab te mangya ase. Mange. Full of demands. Abine ki ase itu Ishwar ke hone bole the. Olebe Ishwar pra ki ko bole mona se abine hone bole monna. Na Bible napurile Ishwar pra kotha koto kini ka chale na abini bhi koi dibo lage Ishwar pra koabi bolibo lage. It is a two-way traffic system. Abini bhi kobo Ishwar koabi bolibo lage
Oleh kali pradana, mangipo, baking, ami kebi TV, taikan kebi TV. Ab ini bi mangi, mano karan bi mangi di. Oleh bi isoki koi itu tu nuhone, no? Itu tu kita baru alma kali olaf kan tengah sila baca. Moi ini Jama kura bisasikan lode ami kan tikdar wa ko na do holbe ami tu kan tikdar wa sha 73 years long pura na lung mai ida tu pu yong itu karne amaha tu pu yong wa karne kan tu olap tikdar holbe Atma laka kan benga bisias. Isoki ko itu nuhuni. Phom mano ita di mabu jasa. Tai pakka kan benga. Tai bra ko thai ta. Mano khan bra TV ko atu nuhuni o. Lobi ko atu moi huni. Itu kan lobi ko atu huni, TV ko atu luhuni. Atma de anka pisya sude, pisya dekas. Itu kan prayer life becomes cheerless duty. Pratana tu Korea so always jate eko impulse compulsion na. Mon pra ola idun mai prathana kore olebi jate essential element mai anega thake aro kitia ba to salvation pailebe kono ba pap to khiyama no kore gana shikar no kore gana lukai gana bi rakhe de sensitivity to sin is numbed na seriousness nahi. Anika mano, pishi thakiya. Non sins are kept unconfessed. Kipa tu mistake korise. Olebi hitu pap tu shikar no kore. Hitu bi fridge te haligana, refrigerator te haligana rakhe. Hitu tu mano la kumchor ashe. Itu kuat dan basic discouragement no korbe. Salvation paile be aneka thake. Itu tu kon paigana ase amendo poa din barai ekdam phal thake. Itu tu no. Kono batu ton bolule ai. Itu dante you need not be discouraged. Ami olam tu komjor ho jasho. Anika ketia consciousness ay jabo itu dan all abadi utiba, nah itu. Ami all kota de berbagai karena ika kosa tu na rasa pia kainte ami ekbar kiri lebih oh Prabhu ami tu abini laka asli nah berbagai Kanada sah. Because we fall because of our weaknesses. But we will rise up by the grace of Jesus Christ. Kiri jatuh amahalaka komjul karena kiri mo. Holibit nanti berang uthi jawab itu isor laka anugerah. Tai laka doyas. Aru kira jagade humai kena nithaki. If you fall, we have to rise up and walk. Nah, holibit na, Prabhu Jesus bro. Abang खूब जो हुआ बड़ा कीरी के ना था के लिए बेटा है खुशान हो दे खुशान हो मानो लगा weakness कमजोर तो किया से इसको बड़ा जानिया से itu berada खुशान हो बोले बेटा लगा दो याद है अभी कितने और तब उठी भी कोई ना पाजा कीरी ले उठाई देना हाथ धोने ना उठी भी कोई नहीं
তাই লাগা তোয়া প্রায় উঠি যাব খালি উঠি না খারাপ হয় না থাকো যাব পাইতাল মারিব Christian life to do as it is. This is called Christian life. We don't have salvation helicopter to flee from sin. Papra pola bole do salvation helicopter nahi. Anika thaga ho moi de. Beshi montok pi no. Discouraged pi no. Oh. আমি পয়লা নিচিনা ঠিকটো থাকা না অলপটো আমি কমজোৰ হৈ যাইছে কেতিয়া এইটো ৰিয়েলাইজেশ্যনটো আহি যাব সেইটো দামতে কেতিয়া এইটো ৰিয়েলাইজেশ্যন আহি যাব পবিত্ৰ আত্মাৰে আপুনি ছুব দেই God is there to help you. The God of the Holy Spirit is there to help you, to lift you up. আপুনি উঠাই দিবলৈ আছে না because we are not struggling alone. We are fighting the devilish fight with the help of the Holy Spirit. Atma, Papitra, Atma Logodehe, it is Satan Laga Ranaida Chuchia. You are not fighting alone. It is not a single man fight. About it, Puchi Logolaka. Kitabado. Salvation by gana. আমি আজীবন কোয়ালিশা সদায় চিন্তা থাকে তপ কেনেকুৱা হৈছে না কেনেকুৱা হ'ব না মনে মুজপোচ নাই তাকাত নাই এইটো আৰু ভয় বি আহি যাব আৰু এইটো এনেকুৱা মানুহ খানটো নিজৰ লগা চালভেশ্যন দে তপ কৰা ভয় হোৱা সেইটোৱে নহয় দোসৰা মানুহ খান কাৰণে বি তাইটো তপ হয় আৰু ভয় বি লাগে না because he doesn't fear or talk only for himself but he talks and fears for others also na kil mane tai nabusia karone tai missionary to sa manu ke lega thakibo itu understanding aselo itu mission moi hoda itu illustration Eskimo mano action. Tayo kala kuda ekta, poka kuda ekta. Tuita palis. Tayo tuita kuda prahe hafta de paja de pachi khili thake. Oto pachi khiliya to ki hoje? Ek hafta de to kala kuda lokote mangso ki phal khilibo. খিলাই অলপে পোকা কোদা লগতে খালি ভাত নমৰিবৰ কাৰণে ভাত চব্জি অলপ হালিনা খিলাই থাকে বাজাৰলৈ লৈ যায় মানুহ কাৰণে এইটো দুটা ভিতৰত কোন চিচিব পইচা হালিবি কোনোবাটো কালা কোদা দে কোনোবাটো পোকা কোদা দে দুজনটো ফাইট কৰিবলৈ দিব ঘোঁৰা দাঁতে একটাতো Poka kodado ek hafta almost fasting nishna thakigna loya adisilo aru ekta to ekdam auleng de kha nishna khilagina adisha edo koda tuda to chuchi ase edu dainde kala koda brahe chite poka do edado nichete Hello, Dante. Kala koda de kon posa halise. Taga itu posa labo. Aru yate bara olap haligna dibo. Poka de kon halise itu tu tai laga paket tu chak. Aru thaki na next week te. Aru itu tu alak. Itu tu poka ke bhag ke khilabo. Aru kala labo dikhela. Animal. Are you doing this? Not much kill. If they are next time to do poka brai chiti jai.
Kala lokode kala phal ke dikhela bra taigo lichidi. Hello karne na salvation pai kana thaka manu khando. Satan ki bhi kita to khilabol bolai, pavitra atma ki bhi khilabol. Hole bhi Satan ke khilabole to khilabole mon hoy kana khila noy. Tai laka komjor brai ini automatic khilai de. Hole bhi pavitra atma lokode to khilabol lake koy kana nam no pu, na nam no yang ulam. Hello, Garne, and Mother Tamor who I do. Salvation by the now. It depends. Kon ki khilai, you do over there today. And Maloko khilai do, and Marbra Chidibo. Sadan Logo khilai do, Sadan Bra Chidibo. It depends on which you are sitting. Kon ki khilai, itu boleh saja. Itu kan amahan Christian manukan, Isor jadi kena thaka manukan. Amahan eksamen guru boleh tamor itu. Everyday life, kami itu kira kote khilai kena perai dah. Kala Poka or Kala Kuda the Kilana, Poka Kuda Lupa Kila. It will die Mahan examen Guru like it is. It will Charlie Bolaka. I'm telling you, salvation Pasha Gola Akasta Urigana Thagil could be Navavish. You are very much in the world. You are mixing with the sinners. Papi manu khalo ko perai do. Aro ke diawa do salvation pailebi. He thinks there's no such thing as assurance of salvation. Salvation pailo hoshiro. Bolebi itu laga assurance tu kia se. Alega bi thake lagi. Na, itu. Apne itu lupo jatak itu kusin do ai bode. Ami laga life de. Salvation to Puhilai Pyros. Holiday to assurance etan lapai. Ami laga montitiva mangiasha. Holiday key mangiasha nijane. Ami logo satisfaction ekta. Koi people mon holiday key asha nijane. Holiday montitu itu kita mangiasha. Ko boleh manta kulada kai mukti nolai. Ami nijane. Ayo kaya siya na. Ami laga pisas de ami mato hope na. Kaya ba to? Ayo kinaga ami ikya mulusel boleh sabut cakona niya na. Do salvation laba time pe bhavana loy. Paigna bhavana hojire hojo. Ha? Salvation pa bisude ami itu to thakisilo. Kaya ho na. Ami executive secretary kore thakisilo. Phom anukandu sob ami ke sahaja. Jile mana Phom association de executive secretary dole tai ubode kon bhi nai na manu laga hisab te atma laga na manu laga hisab te executive secretary sob jane sob preta ha ena hole bhi ami laga mon phidole mon to Aya, anagai thagele tu, sarkote tu kinaga China. Ami tu salvation assurance na padan tu thagisha. Itu thagisha le. Ish montu. Aro ami laga sadikan ke ko bolebe noy. Tagan ke bolebe tagan ami ke answer ditibo. Ami chane. Tagan ke abidisha. Idado kote sao public khalo khudibo layman khalo khudibo executive secretary hoina layman khalo khudibo hidu be monto hidu do na peace
Pisarile pa. Pisari gana na jale to. Ani kay monto khoi thake gana sorgote jajabo. Mugri gana jajabo. Kile itu assurance of salvation to kile lake. Boleh mana? Dunia te thaka homo te. Sada laga chalak ki ase tu chane bola. Aro itu salvation assurance of salvation kita chale bo. Sada laga chalak chane bo paro. Kile mana? Maka Lord assurance of salvation thakele do. Sada laga kem bhitore jai lo. Ete kore bole na jai. Almade sada laga kem ete kore bole jai. Olebe itu assurance ekta na thakele to ete koribo bole kobo olebe kem te ete koribo na mano. This is the spiritual secret. Aruna salvation pailebe assurance na pailebe na. Many a times you cannot take right decision. Take that one. Itu critical decision lo boleh tande. Dunia laga consideration to number one time. And malaga consideration to second time. And you cannot take the concrete decision. No? Itu ini ka hoito. You cannot give decision on salvation. You cannot give right judgment. Betul na? A salvation paigana assurance na bale do. Critical time de hidu ase tu bichar kurbo na pare. You cannot pass right judgment. You cannot judge. Cinta hoito, na? Apne laga monde musbus ekta nai do. Atma laga musbus ekta nai do. Itu bera anika thake de. Itu salvation pailebe. Itu assurance na paile do. Itu matchbox na, matchbox te na. A sticker to eke boi thake do na. Itu Missionary palbi piabi eke Missionary dikebo. Matchbox vidore sticker na eke. Anika hoito. Dunia laga corruption piaki ki dikebo. Ha hobo. Dunia laga niyo. Itu ko. Alwe kita apne salvation itu assurance pai jabo. You cannot keep silent. You will not be a silent spectator. Eko logo na chap koi bole do apni lamo do no de. Apni logo thaka atma brahe itu ki corruption ase tu against the kotha ko bola. Itu kane amagan itu jani bola. Moi ekta illustration ko. Salvation khali salvation pai thaka aru salvation pai kana assurance pai thaka tu jun kene ka alak hai. Moi ekta illustration ko dibo. Suppose salvation pa manu ase yade aru pai kana assurance pa manu tu jun yade ase. Ekjon me public khan বিশ্বাসী kan সব লোকিনা ডাঙৰ নদীতে যাইছে আমাক লগা ডাঙৰ তীখো নদী আছিল না আমাক লগা হয়তো নদীতে যা দেনতে সালভেশন খালি সালভেশন পা মানুষ পাবলিক খান লৈ যাব সব হয়তো নদী কিনারে খাড়া হয়ে গেনা আছে তাই पानी तो किमान टिप असे न जाए पब्लिक खान के भी चाबी बिलवी न
자보라 개블리 거 올비 곤비에도 잠 거리나 내자 나 곤비 잠 거리나 내자 기만 팁 아세 가렌도 기만 ताकत ले जाने इस वाले एक्चुअल का शायद ना खाली ना तो नूती किनारे खड़ा हो इधर तो कल मैंने कौन भी जाम कराना और लेकिन salvation पाएगा ना assurance पाएगा ना खाका मानो तो जब मानो का सब नूती किनारे रखेना ताई ini jauh, jangan deh itu ankle itu jauh, aru cai kena knee tak jauh, aru cai kena aru komol tak pani itu na, aru itu chest tak ayam, kola tak tai par kurja, par kuri kena tai aru pek kuri na ayam, so pratit jaga tu, asam itu dog itu tit, tadi tai khara kurja. और मानो का हे आइबी सब प्रतीक जगह दे अमी खड़ा हो जाए से मोंतुक नौकर में अमी थुरवा आइबी मोई पार करेगा जैसे और अमी पैक करेगा सब प्रतीक जगह दे खड़ा हो जाए आइबी कोले मानो का आइबो ना हाथ थुरे ना देखा तो another yang yu jam me to ke so yang jam me to ke so na yang jan goi do another side hedo tu da ala ka su de tu ala ka sa kiman pani to ase kiman tip ase ne jaga na khara hua itu bi salvation tu paisa ole bi assurance nai mon tamon no hoy kiman ase ki ase tai ne jane ole bi salvation paigala assurance pa mano tu job aru jaga na tai experience haselo ita to pay korina oh ami par korina cha aselo चाहे कना अभी तो आएगा आएगा ना तो रास्ता तो खतरा न हो तो टेंशन न तो आएगा तो कना मानो का सब तो नदी तो पार करे ना लो जाओ difference was there salvation by pa mano और salvation by कना assurance by pa mano तो तुझे तो पीछे अलग तो न हो एक तो नरक एक तो सकोते जाओ एक तो न हो दे एक तो तक तो न हो तो जुनबे स्वर्गते जाबो ओलबे दुनियाते थाका ताइंदे हसा लगा पिछाड़ करबोले न पारिबो यू कैन नॉट जज हितु आसे आत्मा साइ लगा कोजा हामी लोकोर लगा सुप्रीम कोर्ट लगा कथा कोन दे आत्मा दे अपनी पिछाड़ करबोले न पारे you cannot judge on spiritual matters. Itu bisi kolaj. Church administration laga kuan hoy. Holbe an madena itu aja. Itu wale itu tujuan tu. Kali salvation paigana thaka tu. Saukote tu jabo. Holbe tai laga life thaka dente. Ministry dente. Bisi montuk chanda. Hoy, itu dia tadi. Kalau salvation assurance paigana thaka tu, tai kiman biswas te tamor hoy. Itu nisnai tai manukha tu ki ase dikhi pai. Itu jani jo. Aur tai khande temptation na hai bel no koi de. The temptation will come commensurate to density of your faith. अपने लगा विश्वास के मान दावा जो इतने शब्द temptation तो आए बोले salvation पाएगा assurance पाएगा थाका खान की भी आए बोले तो बोले भी चितिबो ये तो भावेंगे भी पिछली बोलते बोलना
Hedu gane makan salvation paise kore do hedu assurance be mamibo lage de. Amar Phom manugan kismat do hedu public khan school be no pura khan. Holbe alma laga pet pon khan ase. Takhal lok paile alma laga kotha ko. Aru public mechala kotha do takhan koi. Alma de, no? Ani kha shuru. Hedu gane sab matchbox se match stick eki thagani na lugile thakibo na. You should be trying to be different. All up to public upore all up to alak almate thakibole chesta koribo lage. Edu manuke control koribo edu koa noy. Olibe atma understanding de, Vishwas understanding de, general public bodo abini to atma de all deep thakibo lage. Edu ase. Edu gane to that difference to edu ase. Etia last topic. A man sure of salvation. Ado yenye bo apong to bukata ya hanggan wona. Aji morning because you na yenye bo mong te chak ongbu. Togi bukata hanggan wona. Itu sabade. Bisi lambano ko. Kali yenye bo itu pa manu khanto poila na TV de advertise kora itu biscuit advertise kora itu choto chukri khamra 50-50 koi lagi tu na itu 50-50 biscuit tu itabe tukar de biasa timabo de bisa itu kali yenye bo itu pa khanto 50-50 kita apa tu poila gai 70 udibo ekta to 30 to jabo kaya baru aro khushi to 80 to udibo aro top to wale 20 to jabo balance nahi ani kata hai onwe kida apne itu salvation to take assurance to paigana jabo 100 is to 0 100 is to 0 Itu jadi, Paul Missionary bra, taik kuat taik dasa. Philippians chapter 1, verse 21. Ham cenne, cenne ayin ngobwa Krista. Hayanga lilaka ko wona. Paul tu kirga kose tu. Ame cinta thangele Krista karon thang. Ame muri se gole sorgote lap pabo. Nagamis tu ini kaya hoja na. Ekam patla aja tu halka kora. Itu lap. Itu kaya sih. Tai सरकोते जवा लगा लाग को ऐसे नोहे दो सरकोते जावले तो 100% sure एकदम टॉप में होले भी पॉल मिशनरी लो ना हेवन में जा लगा कोथा तो छाड़ होले भी ताते चाहे ना की पापो इधर भी जाने के लिए थक शिरो ना salvation puji paile anika thake to khali dunia te ki korbo tu na opportunity ki ase tu bi jani loi to moi achi abinika ki time le thaga pai tangor thobi khan tu no koi gna chai le kida abini salvation to puji chai jo isor bra to register to ayin like that Ani kita abini lawan rumde, ahai bisabe, abini lawan nam yede, number himan delik है, लोगों को तो, लोगों, हमें abini lawan monde ना,
your name is indelibly written in golden letters in the Lamb's Book of Life. Ni ayun like it. Golden letters. Sona laga pani brahi likhi na. Monde koi do. Hidu paise. Abin laga monde almar brahi tu koi sena kona. Kono ba asana ke jate. Ashe hak uthabo na. Thank you. Praise the Lord. Ashe kono ba. My name is written in the Lamb's Book of Life in golden letters. I said, I know what God has been doing. I know. Missionary. You are secure. You are eternally secure. Abine to naharai bole laga pachas. Atma to koi do. Hidu question na koi diya. Puji bashe do. Abine laga life te kitya bhi tu puji paisa na kona. Aru kitya atma fatta hogena to salvation. Paigana, aru assurance paigana thakibo. He worries not for falling, but finds joy walking with the Lord. Moi kiribo, aje anika kogena kalidu kirigna thakile manu khanra haksi dibo. Hindu chinta thakidu na. No, abine itu salvation assurance paise kole no. Abine kiribo itu laga phoidu khatam. Ses. Holabi ishor ko kinga hota hai tin pera bo itu monda hai chai to aa jai to taste and see that the Lord is good. Itu alma laga kha lagi ase tu khai sab lage no ki bhitor te rakhe jai tu bolai na khai sab lage to. And you are entitled to test it. Kon bhi mana nahi. Hidu khabole to hok ase. Kon bhi mana nahi. It is your right to test the sweetness of your Lord. Na? Apne laga Prabhu to kiman mitha ase. Hidu test korina khabole to apne laga right. Because you are a Christian. Because you are a born again Christian. This is your right. Hilugale ke dia itu salvation puji jago. Assurance to ke dia puji jago. Moi pap te kiribo. Hidu laga element to pishi kumte hoja. Oleme moi kinaga kurina prapolo kote perabo. Kinaga kurigina tae ke mahima dibo. Kinaga kurigina tae khushi korubole dibo. Priko bola jai to the situation reverse. Your theological worldview reverse. Your understanding of world will change. तब change हो जाए. That change is necessary. Itu ni sini na. Yang atma dah ini kan potli huwa tu abis itu jangan lagi. Abis salvation paile bi. Itu assurance dik na buat aku. Ni jo laga family maiki mota pasca kalau. Hey, abis itu India murni lebih sokot tu jauh le 100% sure asal. Nah. Anda kau boleh nampak deh, malu tu serah malu kan itu kau apa? Lalu nijo laga magi, nijo laga mota, nijo laga pacar itu kau boleh bisita. Because awal laga model
Aro muspos ekta ahana, takot ekta na. दूसरा मानो खाते तो कहो बाल प्रचार में दिगो की कहो हाल में निचो लगा माइकी निचो लगा मोटा निचो लगा पाचा का लोग है तो वो बोले तो बिस्तान हो जाए सोरम हो जाए ना I am not lying I'm misan हो गए अमी लगा माइकी अमी लगा पाचा दिल्ला ताकि खाते तो पार पर्सन ताकि सब जाने Abidi laga mota, abidi laga papa, amidu. Kita mori mo heaven bung cincang. Aro ami mori se bol kantan be na kantan. Khushi kurbe. Kile mane ami sorgote jai jagone abidi gan khushi ho lage. Many times I told them, my children know it, my wife know it. Christian manu ekjun tu, itu anma laga takap, itu loy kena thaka tu. Tu dia manu khamra ti boleh napara. Abana laga MLA minister kan, Prime Minister, President of India kan berapa ti boleh napara. Thought put dia sedap. You are 100% sure that you are going to heaven. And not only that, you are quite sure what you are going to get. Opode jagna ki pabo, you be jani jabolo. No? Ame sokote jale, iswa moram wale. Ame Bible translation, edu lagabi taiki tibo. Kana lagabi tibo. Ami aru procha korna nika kiman atma lo ani itu lako biti aru ki tibo na jane mo kole bi kai tibo bole jane ame ki tibo mo ite to iman tu logo kole bi pabo na ani ka ho chai do ino kana he openly witnesses his salvation to family members and also to others. Niso laga family member kin unor to salo ko pe ko. To salo ko ding logo noy kana niso laga family members tibi hidu boy chai. Because the sealing of the Holy Spirit becomes so lively and so effective. Hado apni logo de yaha ajao kaya nam da phusang tapu. Cinta thagero. It becomes so lively and effective. Avane alma logena chip uibulen na bar. You will like to tell about him. No? Do I should Arutai hodai Sokol laga rasta de, chotu rasta, narrow rasta, tadi pera boleh jalan. Manukan kisim building ki kari latest model anika ki khilebi abini laga monde nalage khilebi dun hoy halebi Hidu logo de bishi ami hidu to jio lebe jor ho kana be kini bola gitu kan naido. Aro hidu na thakale to jor ho kana be kini bo. Ki chalak khili kana be wai tu pabo. Ano ah jayo. Holy be salvation kitia kom pai jo. Chotu rasta de pera bola tai chani ja. He set his mind on things above than worldly things. In Colossians chapter 3 verse 2 there. Set your minds on things above, not on the things of the earth. Ano dunia laga postu de abini laga mon na rakhibi. Ono me opor laga logo de abini laga mon to rakhibi. Koise na? Hedo tu Paul kiriba koise to. Tai ki chania bra koise. Tai ini philosophy koise lagi.
Tai experience no wa ole bi philosophy korise lagi. No. No hodo. Tai la life te tai la monde atma te ki puchi paise. Hidu brai ko aseno. Hidu brai ko aseno. Amakan caterpillar na puka. Itu Konyak kota dia yongwan na puka na. Itu puka tu khai tu na tamor kasne upore pata khai thakibo na. Aru iri puka bi ase ole iri puka lo kas tamor pata khai thakibo. Itu pata sok khodom na takan tu niche bale aye na branch niche di takan kokon banabo do. Itu pada khagna aha dete logena sengi dile do tailaka paikana do green color phoi bi lage khin bi lage holebe kita itu kokon tailaka khodo homai jabo aru ita ekta kokon de tujun bi na thake bede ekta kokon de ekta thake tuita na jabo by mistake bi na jaye ekta kokon logo ekta khode ekjon thake aru yete puha dante chupchap puha aru itu dante pata kha pi type do tailaka paikana do green color king bi lag olbe kita itu khod puhi jabo na itu paikana kan do so tel ho jay do puka hoigna na unika ho jay do itu karone amakan biswase manukhan ekiatu duniate thakado itu puka pata khaigena aha khorde haru homana itu karone tailaka paigena do khenbi lage itu karone duniate thaka homode amakan wrong korigena left and right back and front pap vicious abne kure bole mon nole bi hole bi pap to kure bole bi ula cha manukhan ba be kore de itu pia dunia di thak olebe abane kita time pongchibo isobra abane ke matibo aru abane do mangchong de jabo mangchong de cha de itu dharmik manukhan kima mangchong de ase graveyard de ase taka do ini na thake de itu salvation paigana mura manukhan dharmik manukhan laga mangchong de do সর্বতম খান আই গেলা সাই থাকে লো no সাই থাকে লো itu tu olap tin karone khuma ase lo ar ma tu chaise hole me mangso tu yade ase ar ek din tai punjile tai itu bi loi gena chai chobla ase ar itu tu tai কাট no kuringa na rakhibo কাট kuri ase upore সরকতে ইসোবা আপনি কত কি জায়গাতে ময়দান দিগুনা আছে ইস্যু ইউটিউবে চালিয়ে আছে কোনা খানকে নিগা থাকিব এটো গ্রেভইয়ার্ডে জায়গা নাই হালিব এক সাল দুই সাল ভিতরে তো হার জায়গা আমি সব ওলাই দিব আর নতুন হালি দিব এনেকা করে না কোনা করে না করে ইতিয়া মানুষটো এনেকা কৰাটো সেইটো লগা হাৰতে সেইটো কো বলে না পাৰিব নেজানিব অলবে ইছুটো কোন লগা হাৰতে কোতে চাই এইটো জানিব তাই জানিব কেলে নেজানিব না থাকা বস্তু বি তাই ওলাই দিছে থাকাটো কেলে নেজানিব না ইছুৰ কাৰণে কি টান আছে সেইটো 영광도 가르치면서도 খড়ে যায় না খালি তেল না আমার কাছে তো পয়না না খালি তেল salvation পাইগরা মুরিয়া খান্দো কোকোন데 এতো 영원 থাকালেছ কেলে মানে he and she is waiting for something glorious the mekti shewa paila
to mukti siwa ta ne bona to mahiman ekdin ai bo na aro to kokon bra to khor bra hado yongwan to ula dai to ekta beautiful sundur pukhila bona gnai puri jabo butterfly na pukhila ba ekdam pukhila bona gnai puri jabo beautiful ekdam sundur hidu tin ai bola jene itu salvation bakan sorgote ja asilo amagalaga life Christian life spiritual life tu itu yongwan te become we go boleh pai na mamong chang de ya ya ku bai ai to chai wan de do you feel any longingness in your heart? Are you waiting for that glorious day? The glorious appearing of your Savior, Jesus Christ. Na? Ame Phom area de end times crusade logo na shipperasa. Prabhu Jesus second coming. Ito naha agad ki ho. Aha dat dikin ho. Aro tayo na agad Antichrist taga dat dikin ho. Antichrist mission di kyo mo bin si end times crusade tigna preparation kita itu Chicago ame bi si takapai manukan tu gerga ho ni jane bole bi manukan bi si interesting bole bi abi bi si interesting aro ashirwad pai itu gane hamaganda dunia de thagado. Our last hope is to meet our Lord Jesus Christ. Amang halaga last akado Prabhu Jisu lok pabole itu asa no. Itu asa. Moi kita Prabhu Jisu amika jiwan dia, amika ananta jiwan dia. Prabhu ke kita lok pabona bole. Mon Pedro da akagora itu tawang kota sado. We should have that longingness, that yearning, that expectation. Na, itu thake bola ke. Aniga thake lo salvation paigana, assurance pe paigana thake lo. No thuri bi golebe atma laga kodi thuri bo. Sadan braki ki kolebi abane atmalaka kudi phuribo kile mane abane salvation paino holibi assurance pe paigana ja gone sadan bra abane ke sisupuroma because he knows that you will never come back to him tai phale aro wapos na ko ta jane no because you are on the single traffic route. You are on the single traffic route to heaven. So God will give a single traffic to church. So Korai ni juala karasta de church. So Hollywood Satan ber kita tu oleh nurukibo. Tak kita. Last tak kita. Itu asyik. Itu mana makan itu? Makan lawan life deh. Itu ni sana manukana muria logo pe phone hoide kete apne salvation paigana itu assurance paijam muria logo de phone na bolbe ami ko to suicide hobole phone na ko an hoide please don't do that suicide hoga lo kete ame norok o kete ame sorkote ne jamo norok te jamo direct kon suicide pramure direct norok te jamo Anika revival de pera dante. Manuka bis ami lopai kena. Aya ami ke jiwan mangi di bina. Bis ko de. Ami ke jiwan mangi di bina. Anika godan de mo no ko. Kile mane biswas pra aha karne. Pradhana de kore. But why people
want to lengthen their years or age. Kita ka lampak gore di boleh mo. Itu phoi ekta ase no. There is fear behind praying for the lengthening of years or age. Phoi ase. Itu reason bisi thago de. Nisho laga pacha khan, nati natini khan, pura manok bisi ase. Thon patipi bisi ase. Itu khor phal bi banaise. Ki sob development korise. Hitu logote enjoy koribole mon. Itu bi ekta reason. Konoba to iso laga kotha to hunise. Norok bi huni loise. Sorgot bi huni loise. Hole bi tai kaya hua nai. Phoi ase. Murise bole abi adika thaki na murise bole norok te chapoti ba phoi lage. Itu bai tai ekam tai laga umor to extend na. Phoi ase no. Itu reason tu na phoi ase. Hole bina. Isor bra. Itu abini laga umor to lamba nokore bole no hoy. Hole bi tai kon manu ke dibo kon ke ni dibo tai chale. Abini ke lamba kore dile isor logo thakibo tai laga kam koribo bole chalile to ini lamba kore do. Hole bi pisi manu galo चिंता थाका देते हैं खुशी थाकी ऐसे अभी लंबा कोरे दिले भी ता इनका ही थाकी वो बोले तो किमान पर प्रार्थना कोरे ले भी लंबा न कोरे दिले if you want to lengthen your years for your selfish ambition God will never grant selfish अभी ने लगा खुशी मौजा पर थाकी बोले मांगले तो नहीं दियो. And God is so reasonable. God is so speculative. Kushi, Malukan, Tunia, Moram Wabra, Taki, Willimon Garden, Mamlayala with the Quran. God is not foolish. This is what Paklan did. God, salvation, Pujigana Taki. He weighs worldly things in the balance of God and always find one thing. Dunia laga kam, dunia laga postu, iso laga kam, tai laga postu. Tai aningna pala de chukhi dak. Itu salvation pa manukan tu loe aningna dunia laga postu, aru iso laga postu kita tujuh pala de halimu. दुनिया लगा पोस्ट तो एकदम हल्का उठो ईश्वर लगा की पोस्ट আছে একটু ভারী হবে এটা আছে আর তাই না এটা কিটা বুঝি যাব he longs for heaven more than the worldly life দুনিয়াতে থাকি বলে লাইফ জীবন প্রাদো স্বর্গত Pungji jauh boleh he, mundi tu ulai jadi, tu ulai. Ayah, mau sokot pungji jadi, baru bo, itu biar dunia di iman thaki boleh munda, itu bi ah jadi. Oleh bi sokot tu jauh pada tai susai bo. Isor laga kota. Untung mubi.
salvation to tai puchigana isolaka kotha jani jabo isolaka kotha brai tai laga monte kotha koi thake okay moi ekta question hojibo yate kono ba mano Bible puri thaka daite almar bra apni ke kotha kwa daite khushi bra hamsi sina ki apni ekala kohigena 내가 못 봤어. 아세 그러마. 아버님 바이블 부리였어. 이스라엘 아버님 나가 뭔데 거다 거였어. 아버님가 खुशी आए 그래도 भाई मानुखान पर शायद तो पकला ना की को विंतु देखिका शायद तो पकला ना की अले भी अल मान लोग तो अपनी कथा कुरी आसे फांसी आसे अनिका लोग पैसे कितने का भी अनिका हौसला वाला है Anyway, আমি বিশবার লোক পাইছি আমি একলা হাঁটছি ফ্যামিলি খান্তি গেলে তো পাকলা না এনেকা আমি ভাবো কিন্তু মানে ঈশ্বর লাগা কথা মিঠা তো খায়া যায় না হয়তো কম পাব লাগে রে ঘৰতে বাইবেল আছে হয়তো এনেকা কৰিবি সেইটো আছে আৰু the Lord's Prayer Thy kingdom come apne laga angchen nam angchen paige itu to ekdom hosa brahmon brai koide salvation na ba khan pe koide itu to nam angchen paige uli da kan to ala asa danger he magiasa ole ko hosa anma thaga puchigna thaga nam angchen paige itu to ekdom ইতিয়াপি লোক পাই যাবলৈ মন এতিয়া পাই যাবলৈ মন সেইটো থাকি দে আত্মাৰ পৰা আপুনি কথা কব আৰু আপুনি কেতিয়াপি নাহাৰাবলৈ লাগা বাচ্চা আছে বোলে আপুনি লগা আত্মা দে সেইটো ঈশ্বৰ লগা আত্মাৰ পৰা কৈ দিওঁ না and the bond cannot be broken কি পান্থিকনা আছে এইটো কেতিয়াবা ভাঙিব নোৱাৰে এনেকুৱা হয় সেইটো কাৰণে সেইটো কেতিয়া জানি যাব দুনিয়া লগা মিছা লগতে আপুনি চলতি কম্প্ৰমাইজ নহ'ব দুনিয়া মানুহ লগা কি ফিলচফি আছে কি সেইটো লগতে একদম আসানি পৰা কম্প্ৰমাইজ নহ'ব সেইটো আত্মাতে থাকা Manukhando, Anika. Aro apni lagam monte. Indelible joy is indwelled in your heart that deflects worldly cares. Kita isar laga, itu atma do, tay laga khushi do apni lagam monte thaki jawa na. Dunia laga kam, ki alam itu do hatai debo, deflect kori debo. Itu asa. Itu dan kena hoy. We are to God the aroma of Christ among those saved and perishing. Hello, atma kitia puji jawala. Amakhandu isor usor de Krista laga aroma tu ke scent na. Man pa na. Isor usor de amakhandu Krista laga scent hoja. আৰু সেইটো কোন মানুহ খান কাৰণে হয় সালভেশন পা মানুহ খান দিবি ইটো হ'ব হারাইগনা থাকা খালক ইটো হ'ব না both save and perishing perish যেতে বাইবেলে লগতে past tense হলে তো মৰি যাগান নৰকে যাগান লগতে ক'বলৈ একো না past tense নহয় এইটো present tense আছে এইটো কাৰণে Those say, yaitu tu past tense asa. Cinta paigna, salvation paigna thakakan. Aro harai boleh thakakan, perishing. Na haragena thakakan loh, perishing. Hara boleh thakakan. Hidup kan kalau nabi montuk aja. Nah, our Bible is so beautiful.
Isolaga kotana, itu kan jani lo itu. Hemat mikha. 2 Corinthians chapter 2 verse 15. Aro, tai itu nisna manu kado. His concern and love grows for good sense and the perishing. Itu talaga amade. Salvation paigana thaka. Thamik manu khan karunabi moram. Harabole thaka khan lokati moram. Itu berai mission kam guru bulaja. His life becomes more blessing to others than sermons. Itu nisna manu khan na. Salvation paigana. Kong buah khan tu cep tu ni lagi tu. Takkan percaya tu kore. Isu lapa. Itu dante. Takkan laga life. Itu tu. Takkan laga moram tu. Takkan laga sermon berat. Takkan laga moram itu. Moram ne thaki kena bi sermon diwo pada. No? Moram ne thaki kena bi preaching guru pada do. Moi last bale ekta kahani ko. 1976 te ekta America City, Colorado de youth kan laga retreat losa. Tate youth kan bi shi ay na to retreat de ta kan so isur losa. Aje rati nishna to khatam magana chaigana Nijor lama hostel the komasha. Young people in the hostel. Itu dante rati te pani kirisha. Itu pani kiraba ite to achana flood hoise. Hogala pish itu Colorado City Pramanu Khan Murishi. In 1976, Colorado City. Morning this has a Manu Khan man Murignas. But that party, Pisara Manukan, but Chagana, that party to Lulu Alisha. Only Anna Dante, retreat the Chagana, aha, young people come. Muradu Murisa, Holy Takalaga, Chera the Kushi. Aru Nataka, Salvation Nabagana, Muria Halaga, Mugaro Chera to Anna. Etam horror. Montu paigana shock hoigana na moria shock laga shock hoda de muktu ala hoigana face to ala hoigano aniga kugina moria lopasa edu wante padi pisara manu kantu pa edu dukile duga hoyo edu young people khal chokra chokri khal laga dead body to silent tagan to ekam khushi laga mukti ka diya je aru dusra public khandu ektam muntuk paigana kanthigana shock hogana moria laga itu dikhejo pisarish edu dante edu young people khandu retreat te chagana isor logana jase takhan aji nishina khoda mose kali nishina do flop aigana morise na moria oporte bi isor laka mahima thakite Muria upor tet padi upor devi isola ka mahima thake. Itu power ase to ama khan kodi. Sagal chiti bole maraya laga power ase to. Apni chinta thaka dante isola ka anugrah thaka noy. Isola ka mahima thaka noy. Tet padi upor devi isola ka mahima ase to. Hola na. Do you want to be like this? Itu nisna hobble mana sih? How do you think? How do you think about that? My last passage is the life and actions of a saint. Tharmik manu ekjun laga jiwan tai laga kam kiri ka thake. My last passage is number 1. The more you are filled with the Holy Spirit, the more you become
become Christ conscious. For the Holy Spirit came not to glorify himself, but Jesus Christ. अपने लोगों के क्या पवित्र आत्मा पर फटा होना थाकिबो. You become Christ conscious. Krista भावना आ जाओ. ना कितना आत्मा पर फटा होना थाकिबो. अपने जिसको लोगों ने बेसिक मोरम होगला आ जाओ. किले मारे पवित्र आत्मा तो ताई निचोर महिमा करने आहान होय. प्रभु यीशु के महिमा कोरी बोले आइए. इधर सामने तो John chapter 16 verses 13-14. अभी लगा कथा नहीं थे. बाइबल लगा से. इधर वाले कितना आत्मा फटा कोरी ना था कि वो. You become Christ conscious. क्रिस्ता ये याद कोरी आयो. यीशु के याद कोरी के ना आयो. प्रभु यीशु अनका कोरी बोले उला जाओ दे. Number 2, the more you are on the way to heaven, the more you become hell conscious. Again, ना? अपने कितना सर्कल लगा रास्ता दे जाओ. कितना जानते? नरक पे पीछे भावना आए बोले. नरक पीछे भावना आए बो. होय. अपने जो सर्कल तो जाए के लिए नरक भावना आए जाए. होय. What is the reason? अपने selfish मानो वाले तो इतना ना हो. और वे अपने आत्मा लोग ना salvation को पूछी कि ना था कि ले तो अपने तो सर्कल लगा रास्ता दे. वंगतांग अंचम लम्यूं नामा कैन ना हो. हम अकेले मोलो वन ताई तो लक्ष्य. Why you become hell conscious? अपने तो यादें न जाओ. हारा बोले ना. और वे अपने लगा family मानो खान. अपने लगा खानदान. अपने लगा church member. अपने लगा पोस्टी मानो खान. अपने लगा church मानो खान. ताते चावले दिवुले मन नहीं तो ना. नरक ते चावले मन नोबर ना. इधर वाले अपने किमान वंगतांग लगा रास्ते ते जा. हिमाने मोलोवन लगा भावना आ जाओ दे. Because you are concerned for the perishing. हाराए चावले थाका मानो खान करने अपने मुंतुक लोया से दो. That is why when you are on the way to heaven, the more you become hell conscious. Number 3, the more you win souls, the more you weep for the lost ones. Kiman alma loigna alimo himane haragna thaka kan karone sugubani ulam. No? Alma te thaka no niga hoido. Salvation puchi bagna thaka no niga hoido. Ito no puchi le do tu iko serious na snai. Abine ka mon tu pe na aibo. Kon harai kon bachi tu iko na. No? Niga sire. The more, number 4, the more you love the Lord, the more you learn to hate the Satan. Kiman apne Prabhu Jisu logo de moram paji hoy. Himan Satan ke khel lagi. Opposite asuro na. You cannot love both Jesus and Satan. No. Arun tujun ke bhi moram ne thagira bhi ne thagibo. You love the either one. You hate the either one. It was today. The more, number 5, the more you realize Christ's death, the more you get ready to suffer for him. Krista cross over the tuk hagana muria bhabi kana aile ami time missionary tuk koribo na Peter bra ami laga prophet Jesus tu ani guys fit sida cross the marriage halebe ami kitu ani gana marriage ami kitu
마타도의 똥들 하리그나 옹다 말이 이런 바이블에 나이데 tradition 나가 history 도 봐. 아니가 고블레 뭔자인데 Peter prakualis natika 고블레 뭔자. Number 7 or number 6. The more you are in abundance, the more you become generous. Kiman somebody thagibo himani manuge dibule monjago. Prabhuke dibule monjago manuge dibule monjago. Olubi kunu bado ishwar jani ase kona nijo lagata ekta mithai dibule bi hat to kapi thage na. Khorde to ki pisare ki khawle mon sob asaro manuge dibule to kapi thage. Kali খাবলে বি পরশম খাবলে বি তেরশম খাবলে বি আছে অলপ দি দিলে কালি রাকি খাব কাপি থাকিব ঈশ্বর জানিয়া খান থেকে দিগাল নহয় Number 7 the more you face criticism the more you become humble মানবরা কেমান আপনিকে হিংসা করব মানবরা কেমান আপনিকে অপমান করব হিমানে আপনি নিজর নম্র কৰিবলৈ ওলাই যাব না নম্র কৰিব ওলাই যাব ছোট হ'বলে এটো জানি যাব Number 8 the more you are in poverty the more you understand the plights of others আপনি কেতিয়া টকা পয়সা পালে দুখ হৈ গনা দুখীয়াতে থাকিব সেইটো টাইম দিয়ে মানুহ লগা তোক জানিব Konyak আৰু Phom কান্তে কি আছে বলা আজিকালি তো ধনী লগা চকৰি খান কি শাদি হ'বলৈ বিচাৰি তো লাইন এইটো শাদি হ'বলৈ বি ফ্যামিলি কেনভাসিং লাইন হ'লৈ বইলা তো ধনী ফ্যামিলি লগা ছোৱালী ল'বলৈ তো অলপ দিগদাৰ তাই খানটো মানুহ লগা তোক নেজানে না এনেকা কোৱা থাকিছিল না আজিকালি তো নহ'ব পাৰে হ'ব পাৰে মই ছোৱালী খান লগতে কিবা কোৱা নহয় দেই মানে এনে আমাৰ লগা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এইটো থাকিছে পইলা নহয় সেইটো কাৰণে কিমান আমাক তোক পাব সেইটো টাইমত মানুহ লগা তোক জানি যাব হ'লে তোক তেনে থাকিলে মানুহ লগা তোক বুজিবলৈ বেছি টান হয় না বেছি ফ্যামিলিটো আছে দেই ফ্যামিলি টুকতে নাই হ'লে মানুহ লগা এনেকা টুকতে নাথাকা ফ্যামিলিটো খানটো মানুহ লগা টুকতে নাজানে এইটো কি হয় আৰু থলপতি থাকে না মানুহ লগা টুক জানাবি আৰু বেছি আছে একেলগতে কান্দি কৰিবলৈ নাই এইটো আছে The more you study the Word of God, the more you become obedient and refine yourself. Na, kiman Ishwar laga kotha janibo, kimane Ishwar laga kotha manibole ulai jabo. Aru abini tu sabha sabhi hoi thakibole janibo na. To refine yourself, to purify yourself. Na, itu asa. The more you kneel down on your knees, the more you become holier. Kiman Ishwar logade apni nilton korigna apni laga muntuk koi thake himane apni pavitra safa apni nilton kora dantino mati de moila bi papa bare holbe apni tu safa hoi jay etu dunia laga moila tu itu kam nai etu mane la hoy Itu kan asli number 11. The more you walk in faith, the more you become assured that your name is written in the Lamb's Book of Life. Na, kiman abne biswaste chai thake, himane nicho laga naam tu mir pacha laga jiwan kitab te likhiya sune bole mon te thek puji jabo. Longleng te ekta puri তাই ঈশ্বর জানাবাম অলবে তাই নমরা আকিতে তাই লাগা নাম তো জীবন কিতাব তো কিমান নাম্বার দে কিমান সিরিয়াল তো জানে
लेकिन ना से ता जाने बोले मो itu karena vision jakan cukup berarti kakak सब लोग दे अम्मी लगा नाम तो जीवन किताब ते किमान serial number ते लिखिया सो itu हुदी टीवी itu बेसी को था itu ही bisa itu bah hosana bisa saya itu berada dalam serial number 35 dia sah ada kan question itu maka dia mantap tu ni jawab Ami serial number tu nuhudi mo mo. I know my name is written in the Lamb's Book of Life, but I will not go for serial number. Serial number tu nuhudi mo. Itu kan amakan ni kan. How jadi? The more you become stronger in the spirit, the more you become victorious over Satan. Kita abis an mati takut ho jabo, Satan ubur abis jitibo. Itu asyik. The lesser you hear and talk, the lesser sins you commit. Keman kumti kotha kobo, keman kumti huni bai, himan kumti pap tu babo. सब हुनेले पाप पिसी कथा पिसी कले पाप पिसी पिसी कथा कोहा उपरे पाप ने थाकी किना नाइदे बिल पाइबल दे दिखिना सदो हेलो गाने Ami ke kan penga kuri dibi ini ka pratana kuri lebih bahaya aja. Longleng revival jasa, mau itu lagu kahar bertanya. Mano murisnya kalau ki pimar wa murisnya na, pik ane ka, terlalu cancer aja. Ki kidney block problem aja kalau kau. Kalau lebih kan penga logo दिखाई के ना पूरी से उले कहानी है ना ना kan penga तो दिखाई दो itu नूमुरिया लगा बीमार से itu कारण मैं तकन कुछ ये तो पुआ kan सब किपा नौले किपा बीमार पुखी के ना आए के ना से अजीब इसी प्रार्थना कुछ लो ये भी पक्का Kapor phal laga karne eku bimar na thaka nisna to hudile tu sob bhitor laga ulai cha. Itu gua mau taka ke dia bos. Itu apne laga bimar to isu ko loi lobi gobi. Aro kan pe nai padli tibi prarthana korbe ko ite. Longleng malu ka beshi hanchi. Itu karne ai kan pe na tu namangai bolage. Holebe माने तामोल होमो करने कान पेनाने सिना थाकी बोला का दुनिया देखी कि ऐसे सब होने पावले सिस्टम लोगों पे मानो कान की तो सब पे आंसर थी बोले सिस्टम लोगों पे if you want to go to heaven if you want to keep your life in control ना itu aja do the more you are elevated the humbler you become and serve others. Kita apni ke manu khamra tangor do ujja kori dibo. Itu danda apni tu chutu hoi kana manu serve kori bole. Itu ahaja. Lastly, the more you become holier, the more you see the evils and check them. Kita apni papitra manu hoi jai. Itu dandi alu papi si dikibore. Abine ke itu atma na thakata. Itu assurance of salvation. Atma abine ke ahigna na thakata. Manu laga pap di dikibute. Dikhele be itu aku serious no. Including me. Amibi loigna. Why naga church workers never
preach about corruption. Abi assured by that. Abi that Phom kotha na jana brasa. Abi Phom kotha de. Ito nishina ete koruna kiman WhatsApp message di da. Phom ka to ito hone kana khiti chale ko hone. Khuma bole ta ne puri pura khan. Ito hone kana khuma cha. Uthi kana bi ito hone. Abi nikan Phom kotha na jana kam. Hole bi tamlo aru common khan to Phom kotha Janero, itu rantakan tu bising. Tamlo ang padu tu bising saya ambil report dia. Common kandia saya. Why Naga Jewish workers never say anything on corruption? Why churches are silent? Why Jewish workers are silent? Why NBCC is silent? Corruption is not the case. Kill it, what happened? No? Just come at that mission camp, Guru Monasa. Shovel Ponabo, Tom Ponabo, Kiki Ponabo, Minister Emile Lochava. Pal Kotakobo, Norom Kotakobo, Pradhana Kuridibo, Teligandra. Development kuri bole pothai dia poisa, itu tu divert kuri na alimo, mission de halimo. This is sin. It is a sin. Pap. Moi ekta bostu revival camp chase. Ami logal ekta shadi thak. Ami October mohinate dekha laga postu de chata te pathor itu postu itu black topping na. Only January de ahajle revival camp de Middle East holen Korea se. Aru revival piche de black topping chawla se. Aru ahagna tujung ke council khan pra ahagna prathana korse. Aru tujung ke gift piche de bosa. 10,000 na 15 na 20 na ke mala moi emblem te bi touch korana. Itu baik takkan angka corner takkan alika corner magu thigna takkan ke khushi laga kotha koi bole bi moi takkan ke kile development laga pushadu revival preacher hote ho moi tu koi dise de telibra revival preacher ho tibule sanction nai ko himadili nai moi thik koi dise de aru amilaga sathi bai loyalist moi itu kosa no telibra itu ami revival preacher logoti bole sanction nai nagaland government itu sanction dia moi no lo abeni logo le lo tai agar te dora church te tidi bode koi abna khushi ase moi happy no cho na so kote chabole mon hole go number 1 to poisa logot hosa ko bola. The greatest temptation. Komai thaki na udibo morning de bathroom te jawa toothbrush logna yete toothpaste hali de na Colgate na etu Colgate hale tu poisa juro ini bathroom de no lai do na etu Colgate hale tu poisa juro mano ekjon papte kiri bole सब आसानी तो number 1 तो पैसा number 2 भूतानी औदाबो number 3 sex हलबे औदाबो इदु तो हदाय कोइने थाके sorte आइले तो औदा लगा कथा तो नका sex भी निजो लागिए निसिना चाले सब जगह ते पाजा दिबे नबाय Kiki Pabina like living the Bible. Ini asani brother. Holobe poisa laga misaduna. Padrom dibe babu. Pahadu ulai dibe babu. Sokote jawole monale to poisa laga hosa. This is the litmus test for every Christian. It is the acidic test for every Christian.
acid hali dile chule do la. Ki possible with acid hali dile chule do. Christian khalo ko de poisa laga acid hali di do. NPCC can be free now. Minister nudun olabo, Prime Chief Minister nudun olabo. Scorpio dile silent. Churches can be jabo. Jubilee se ule posa pisari bo. Postide ki dia ase puna posa divert korigena ani. Therefore, churches are not free from corruption. You see that? Hello, buddy. Now, nijo laga pet karone chayena pap tu pai. Oleh na, ishor karone chayena pap boado itu serious asile. Ishor nam de pap pada serious. Abine nisa hogana ishor laga kam kuri diso. Itu kam tu chay thaki mo pare. Oleh pap tu abine lag khoda hai. We have to be very serious about it. Kile ishor kaune abine norok tu jabo. Ishor logon mora mohina kile norok tu jabo. Corruption tu na. Dusra bab tu abine nicho korina thaki mo pare. Oleh corruption tu manu laga pet nagadili na mamudo. Manu ki babule hoka se itu kadi mo lage do. Ini ba wale pa. Manu logo nagada tak manu laga pet itu nagada tak nabai do. Kuno ba morai gana mamudo. Salvation pai gana. Thaki se kole Hindu nishina काम में खेल लगे बोले salvation पाएगा है तो assurance पाएगा थाका काम तो Hindu nishina काम लोगों ने खेल लगे बोले ला काला एका लोगों ने सोना ब्राहे white washing करे ना बेशी मालूम काम करे थे पाप लगा काम लोगे ना सोना ब्रा मारी थे अरे हिंदू तो थे कैसे को अपने लोगों पवित्र आत्मा थाकिले तो काला लोगों तो सोना लगा के ना इतु तो साफा से तो को बोले इतु को बोले अपने लोग मुंडे नो लगो by any means you will attack that sinful act itu aja kilo भाभी ऐसा मैं बाबू काली खोदा मजा आयो इधर खोदा मजा within few minutes किलो अब अगर तायो कुछ ना अपने इंडिया में salvation ना बाकी ना हुआ है पहले भी नबूची ना हुआ है हेलो ताऊ क्वेश्चन I leave this question to every one of you. I'll go tomorrow, but I leave this question to every one of you. And you have to find out yourself, answer for yourself. That answer depends on you, how you answer.